Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya EMRI Workers Union kalami klem jingsay so na kamera umentry ketanat kakot kakia u James PK Sangma na sekretarian. Na marka sorkar kalakren syai bakamla ban shimti ban penyat ya baro ki jingdon kam jongki nongtrei ke banyak yaki kali wan zerain. Hagane ke jinglet ya kendo ya u James Sangma lasen ran lang do ubak sadan bla u nongelam ke HNYF bat ki dekhot ke memory wu. Habaya keren bat kakong Microlinas imle kabadai ka presiden ke memory wu. Kale thu bahdin ka jinga keren kam shem seiso. Kin sa shong jinga lang biang paradokot ban shem yakarai lakin dang beteng ka jinga ki ni kin sange no. Ngin menta pala bandrai ngin weng ngin beteng ngin pagi ngin ra shoi kamitik. Dia ngin taj hak tu meeting kalau kumno dan ngin sawan ngin sekren biang bisa. Hari kata ni salah macam decision dia bertahan dia ambil tim lah macam karai. Yang ini lihat discuss strategy meeting ni kan nak kumno kan you. Dengan sampai tip ini kumno kat biang ini pada. Tak jadi yang ba ila you hi ma iri yang we apologize ma damang balik kadi kajing la jong sarkar hi long ila ong hi kata ba kadi jing la jong sarkar you pinda beli minyak lo kata ni sutu hi kata wan nama ba kila shimpor hi nama hadin ba extend lai benai ru ki extend lai benai ru extend sistem hadin kalakut ki extend yang lai benai kata ru hadin katu ki klampat la ban lei ma iri yang we are so sorry for that tampalong tangkawai pada kendong nak kalian jungi pada long dah you makan tak ada bagi apa ni dang face bete kita ki problems ki bagi te how much guarantee kan ba fila ban ai ba la shai shang khmat ken long dawan kan no company ngin no face chu ngin no mi madan chu kum ngin no you chu kata kan dika aka ba ni wa ba ni ya ka manta pada long ban ong ka sarkar pakan numla ban shimru ngiru ngim sola padiang ki mangila ai ki options kan ni katai tamba long maiti yang baik ngam nut bersim keras. Tengiru nak kalian jengi ngashika pentep ma. Wat mangiru ngim nut te bersim keras cakmat kumno lada kawan dak wei ke company. Kala se ka ba kata company kan ai kata garanti kum bakalong mentan ikum i seram kumari ong ba hana ba live is again mentapet long kata ka pressure jung ki ma bangin pen call off na ka strike bakan ya ka service. Tingo ong i hang ni mentan ong pai dapat kat ubri lu bayap tu belah dang yap kat no show mesti tam mentah why you taking that kan beli pion rai kata scenario ni bor tatang nak daw jungi ba nak daw jungi beri dang yap but all these years ni la save ya ke life ong te hakat ni kepada ngilong ni wan ra ka kata mesti ken kata ban kendo ba na people are dying one life cost i ong kata ba kawe ke jing buka tambah di perkat ka jing dan jangan company kalau penyap sibun ngote beli fi tang mementak dong why only now ti kat ni snap kibun ti belayap tang nak daw ka kos kating jong company mangim lawan save ka lai jong pat ba ti kata ngi ora ni mentang ni long kam de ka blim kan long nak daw jongi bagi strike mangi nak daw ubri utang yap kan lo hakala nak kaliang jongi ba ban kan ni kata kan dong kat kun ka jing ong ka jing kran hapo long iong kum ta kan dong untuk minister mentang undang continue na undang extend yang na extend show apa ikan ya kan ni GVK lakut bed laong be bak ngin nomri ngin issue da bakan GVK kin tangba kin privatize be bat dikan tung jing ong jing health minister yang bakin privatize be na beli ka sarkar kam la ban shin be kata ka res bakin penyadi daladi ya kan service kata hi ta ya kata kan mentan ya keren bansa saja sambot nilai kan kita yang isu tu yang bak la ya fees kat ni kadis na fila the fees kata ka harassment na kadika company yang kata te yang ba fila isu tu kata ba it doesn't mean kan ba syakmat ni ke sarkar ngin ai lat chu kan bangin ngin ai lat kan tai yang ba hadin lai banai e kan dan kata ka meeting happening jo ke union sarkar bat ki kena ban yo ban wat kita ki problems jungi kan yang kumtai ai kata ka option yang ni kan dong ti ta kumbang ta kan mong ong yefi kan ba ladu meneh kalau ong lada isa i ong ba we cannot take a risk ba ka sarkar kan shim e lo ku mangiru kala penting tingi but even we also need we have the same answer kan bangir ngim no chuti ban shim kata ka risk te sakmat ba by privatizing ba kan dan choy kata ki kita ki problems ki bangi safe kan no sin kan ngin yami madan ngin la pilu yang tiba baru gi kata ngila dan bajan sausin mentawang ngimi madan balai bini face kata so ngila kata hi bagi apa no more risk for us ru nam tajungi ru bangin long bangin risk sakmat kumno bangin ya balada pipai privatize kan no face kita ki issue kan nama kan ni kat kumbayu yang dan demut dekat dan demut kalau bikum tai privatization betul kalau bikum tai
Kelam laban ni cimi ka decision ba ngin ya call off ni ka strike ni ka tangi la on be direct ke I bet tak ning ni ka leader ngim la ba ngin cim ni ka ta decision ngin hapra ya kan ni ke bengi akran shaka house la ni shaka union ki haka general meeting ngin ya decide ke bengi le nang ni shakwat ti ngim dan issue hi ba ngin yu tambah stang dang ila adap hi ngin dal adap cim ka decision kum ka house dal pun snowlot ya baro dan ngin sala ba ngin wan ngin sa discuss biang ngin sa wan ngin sa rap yang isa ngin sa pet ke eka senjam jungi ke basyakmat ngin le tang itahi dan di issue dah ngin hadirin bagi dap ya meeting hi jungi pada ngin sa wan sponsor biang isa dan sa ship the decision hadin kata kadau ipi kata kadau ngin yang iba ka service na ba ki baru khat ki la pe yang di India nak la le kata research ba kamdan ka way ka state ka ba kimya hi dan sarkar ya kan service yang kumta yang bakamdan kan dogon nama balik ke dan ke sarkar kebun ki department ki bagi dibentek kita i angwa bu di department pet lada ki shim ya kan ni la shalis ni cukup unu kan urlong kan long kumta kan kita ka yuki ang bangim kuat kan bershim kita ka resma balik ni kan di sa ka live dan jadi brio nak kata impo abang ship kata ka trial nak kata ka risk kan nak lihat cukup sarkar ni obet toy kata tingin 4 lang patay na mangin kalawan siya gitla discuss siya balik ke sarkar kamla di sya kalian jungi gi kwa hi gi iso inra sya ha ka benet ya kanika ka ba I long ya kran hang ni long is long ka kum no long ka decision pet ka benet ka ya rai kum no baro ki rup ho ki MLA mo halor jong kanika ka issue jungi mo kadang ka bahai kata hi long nakaliang jungi ke ni ong kata tang ba long ni mut ni pakhat kata hi la ong hi sabaka ka benet at least long ka diban Yute la dak pe ka kabinet kamla ba chimrai te isai pe chikhat kum no bangin ya discuss